Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwe mudukurikiranye gatanu kuri gatanu. Ngiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe ni Kiki, nshishikariza umuntu kijyana no kuba collection subscribe kuri iyi channel kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu, none tubashe kwagura umuyoboro wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga muri showbiz hariya mu gihugu cy'abaturanyi, hariya mu gihugu cya Uganda, aho umukobwa w'umunyarwandakazi uzwi ku izina rya Teta Sandra usanzwe akundana n'umuhanzi bahoze uririmba mu itsinda rya Weasel na Radio, umukunzi we akaba ari Weasel, aho byatangajwe n'ibinyamakuru byari muri Uganda ko uyu Teta Sandra yakubiswe na Chaga Yaga. Nanone kandi amashusho agaragaza uyu mukobwa bita Teta Sandra akubitwa n'uwahoze areberera itsinda rya Good Life ryahoze riririmba mu nyakwigendera Radio, ubu bakaba bamwita Chaga Yaga. Akomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga akubita uyu mugore wa Weasel. Nanone ikigaragaza ko ni imirwano yabereye mu rugo rw'uyu mukobwa Teta Sandra, nk'uko bigaragara ku mashusho yagiye afatwa na CCTV za kamera zo muri uru rugo rwe. Nanone bivugwa ko habayemo kutumvikana ubwo bari mu nzu y'uyu muhanzi Weasel n'umugore we Teta Sandra, basohora uyu mugabo wose areberera itsinda rya Weasel na Radio rizwi ku izina rya Good Life, bamusohora mu nzu yabo. Noneho bigaragara ko bakomeje kugira hanze, bakomeza guterana amagambo hanze, birangira uyu mugabo akubise ingumi uyu Teta Sandra, ndetse bivugwa ko bamaze kugeza ikirego imbere y'ubutabera kugira ngo abashe gukurikiranwa kuri iki cyaha yakoze. Amakuru twari tubafitiye ntagarukiye, ubwo nshishikariza umuntu kuba wadufollowing ukanakanda like, share na subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu, none kugira ngo tubashe kwagura umuyoboro wa YouTube channel. Mukomeze mugubwe neza ubwo tumenye n'andi makuru y'uko urukiko rwagenze twayabagezaho. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.